Liphindani mvunankulu imphunga Themba Masuku sowukhuthe bona-ke bantu kubonakala ukuthi bayachubeka nokuganga-ke etingcungeni ngokuthi-ke bashayele bantu babatshele ukuthi-ke basebenza kulo leli hovisi babe-ke bangasebenzi khona bafuna kuganga bona abantu ngetimali tabo. Lehhovisi leliphindani mvunankulu lithandza-ke kucwayisa sive ngetinswelaboya-ke letivela kwekuthi ticashwe-ke ngilo leli hovisi letishayela ikakhulu abantu labadzala. Nawo-ke emaswati lamanye yavete kwekuthi kunemali letsite labantu abafakela bona ngelihlangothi le-mobile money. Lo mniningwane uvetile kwekuthi laba bekunene bacamba imangala luhlatahlaba basi batawufakela emaswati imali-ke kubancephetela ngawo umkhuhlane we-COVID-19 grant. Lo mniningwane lotawulandzela uchamuka kiyo-ke inswelaboya leshayele umuntfu lomdzala imethembisa kwekuthi itamfakela-ke le mali. Ugcineneni kuyithuka lapha ekhaya babe le mali. Wahulumende kusebenza wena. Wahulumende kusebenza. Okay baba naye mobile money active khona ngifake siyafaka imali zingakhiphi. Nginombolo yeshaya ukweleti mos. Okay, beba nasifane balance ngalo 1.4 sayifaka imalini. 2300. So. Okay ke baba ngicela ukuthi sitafade ngana njani sithi kusela imali yakho nje wawathi sithamu ngebhange le-building society manje ebaba 86 mase ngozi 86 uthi 51 egcinene baba. Livetile-ke lihhovisi leliphindani mvunankulu kwekuthi liyakwekhuta lokho futhi liyatikhweshisa kuloko njengoba kude bona bantfu laba batfumele-ke ukuthi bente lo msebenzi lo kanjena. Ngizandile Mpapane etindzabeni te-channel yemaswati eMbabaneni.